ia ami banua zoaya, ia somso tede ba sobua tede ami, ba be amoi fena keri soma khande, mawai ami fefu ia au. Ia fau khemilo balangi. Data wa de da bangondasi Yehova, data musoi de da, baba malua fasumangeta kelualangi. Tasuno ia, moroi bamuku jinune numero 2 ayat isara irugi di telu, suno zo aya samati kenia. Data honogo de da babaria busa, baba bahasambua kelualangi, muzizio ita. No obulo ita badae, badai lo walangi ama, babadai nononia Yesu Keriso, babadai geheha nia niamunia. Fangorifida haba de Yehova, sino membei banua siawa abudanu. Sadele salala anda ke Yehova, la tere satu letede. Basangi roga Yehova, ba alau balala anda. Haleluya. Mangande ita. Helo balangi sila ambe fatu le bafaduhu. Maande sawagale kheu meno ahagaini dede. Bafaurima turia somusok tede fangurifi. Berda aeva boto badede mazo aya. Bauhite dede wa omasime. Omasiga ma o enda uge sagete faurima. Berda bi ekhema gehame. Ina abulenda aga babulawa fangise, bafa omasi sila seki, si so baba aurima. Baba jitambai dae, tola mafalua ngawale, si seki basatule. Helo walangi, tolo ena somsote denda aga, baba ngaru uya aga bahore. Baba bang hate uya aga bahunono Yesu Keristo soaya, ya aga. Sauri basi fau baba matere kenama ave geheha ni amoni ya duhu mudadau. Manuna ita moroi bambuku jinune
numero 25 ayat 9, Yehova vaablegu. Fombaso taro malilo walangi, nihale wamuku gamabula li sefefena, 2 Mose fazatelu ayat isara irugi jifulu. Imane badal. Baku walo biri-biri Mose kena matuania yetero. Hegegere badanu dauno midiano. Ba irugi babondegi danu simate i ohem biri-biri. Ba irugi hili lo walangi ande hili horebi. Ba i orma ia khenia malaika Yehova ande ba hola-hola galite. Soroi ba ngafuza asa mau. Ba mi fai gisibai. Ba hiza humola-hola ngafuza asa mau ande. Ba le usa akhozi. Ba imane de dunia Mose. Mai dosa mu faigi gangilata sebuah ande. Hana wale akhozi ngafuza asa mau ande. Ba me ila Yehova. Mai ia mu faigi ba mu au khenia lo walangi. Moroi ba ngafuza asa mau ande imane. He Mose ba imane ya indao. Ba imane khenia. Bai hatu ege. He tamadaga heu bagahemu. Minotana ni amoni naha ande bazi so. Ba imanena lo walangi na maunda o, lo walangi Gaberahamo, lo walangi Gizaaki, lo walangi Yakobo. Ba ibalugem babania Mose mi atau ia wa maigi lo walangi. Ba imane Yehova no irege ginetu faigi wa makau banuagu ande si so badanu misirai banu rongo wangangarera ande enau aifa ira ba mandura ande no wasauila ba abelu ba makaura ande mejo tosa ai baba ni fa ya ira badangan dawa misirai baba mau wu aya ira badanu ande babu lohe badanu sisohi, sino ebolo, badana, bazifalabu zusu bawewani. Bana hambanuan dawa, gana ana ando. Irauno heti, ba irauno gamori, ba irauno varesi, ba irauno hevi, ba irauno yebusi. Ba ia ba no urongo wangandengander, dauno gizara eli, ba no ilava makau dawa miserai ya ira. Ba ae sinengegu kewarao. Ba heta badana miserai banuagu ande irau no gizara eli. Iru gidau membaso tarumarilo walangi manuna ita numero muroi bambuku jununa dongotu afelebitu ayati sara he Yesu no i uuli dedegu. Father.
Ia mi ira talifusa, na tawa le horeda, batalimo ita, basiduhu le badededa. Na taumbaka horeda, ba le fare ia, ba no satu le ia, fa i fa keda hore ande, i hauge ita, abe wa i heta fefuzi le atule. Ande damu ita fenalowalangi, si fau fangi dengi de ba fangomba ka horeda, muzizio ita fefu. Mga ande ita, helo walangi sila ambe fa bele ba sebuah fa omasi. Aboto ba dedema ya aga sebuah hore ande, watenga sinang ia anda aga meitan fenau. Berengawale horema. Asesi masabe goroi samu, babangirangirama, babe hedema, babangawale ni faluama seroma ehe. Tibai ma erai ngawale horema. Balesi tobini tanu fenau lo walangi. Bologe de deu gema, ba efa gema fefu ngawale hore ni faluama. Babu honi da aga, ba genono Yesu Keriso sino manguri fia aga. Mangade badede ramusana, fena lo walangi, sara irugi 2 menit. Ha khasi de deu khema ma ba be e ai fa khema horema ande ma fefu ya duhu manuna itamroi bambu kuzinuna telungau tu afele delu ayati sara so bua tudu. So bua tudu nao me fa aurigu Yesu Keriso yawa barepa ihelido fatolamedo badorudo ananumedo soroidede wangi fahore. Noa sai bali hore sili irai mangila hore salah hida. Ena to bali fatule gelowalangi ita ba genia ande la gemi gelowalangi siawa. Dao zato. Fombaso taromalilo walangi, nihale moroi bagamam ulali sibohou, Roman Felezara ayatisara irugi 2A, inene dula siwa ofeta telunga fulu arua. Imane badal. Badal niwa egu, hadia no itibo embanuania lo walangi. Tenga simana, ya odo sagoi, ba irauno gizara eli, ma ubu gaberahamo, mado beneami. Le esa,
le ni tibo olo walangi banuania sino I ila funa le samangi sadede lo walangi baga game elania bababu gauni nia ande hule simane ya misa sile molo lilo walangi funa basino faluka wa agedede ia dae bere wale molo ira simane ge ira le la o ia dae ena faluka ira gei wa agedede moroi baba agedede ande sino faluka ami noa sa ifa u mane ira fefulo walangi baba le molo ena ia gesitede ira fefu ya hobu za monodongo taro malilo walangi basame e badede ia da tabe e khedaginote babolohe fasembata khulwalangi bato sama zaiga bame e fasembata sifefena basi manegei me zimendua abo zimedelu bambanua ni keriso sifao ibadah moroi banomo tola la faema basembata basken barcode siso ba monitor ba mazui transfer ba rekening BNI 46 BNKP Jemaah Jakarta ba sifufena ua data fonodongo lilo walangi me imane mio fenai gawanga lui banua lo walangi ande ave ba atule dede ande khenia ba tebe enonono dania khemida o fefu gasa-gasa ba me e sumangi fasembata manuna ita moroi babuku zinuno telungotu atelungo flafitu saro fetalima si hule wongi tumbuzuluo si hule wongi tumbuzuluo aoyo muso sabe budede doni sono sobaduri danye
Data fasau wa sembatada ande fena lo walangi muzijio ita. Manuna ita moroi bambuku jinuna dua ngotua dengan flasara ya tisara dua basiono ya e zumangi. Sawagala lo walangi ama wa umasima khema meno tolon raga iregino tola wulu raga bano momo andre makhe sisa migo faras soya no roga raga iregino tola tohare raga bano momo baba musumangi rauga ama ya e basembatamare sino ote khema ama mafasau fenama makhe andre fahobu basembatama andre ama ba fawu agai raenonima sangaguna fase pertama adre ba wangi bua banuamu lo balangi ama sina tobali sifau du ba zomasi rauga badai zoya yaga Yesu Kristo mangada raga yaduhu. Muda dau zato. Ia ada tapunondongo, fasumangita kelowalangi, ni olohesi lingkungan 5 melalui KOR. TBI gini itu.
Ata. Ia dae data faana de bang baba mundongo taro malilo walangi. Talau manuna muroi bambuku zinuna numero 8 faulawalu ayat tisara. He ia ita samundongo. He ia ita samundongo karo
noge dededang. Ya iroroge dedemi awa gera erami. Fahada de anda kelobalangi sabele moroi bagera erania fefu bah keriso Yesu. Ama bazorugong, ama solakemi, sondoroge, basa mahubu ya aga. Somusote denda aga we amai tanda fenau ia dae. Mele si te bulan ra uge, we fau ke mabongi bama eke. No bua de deu baba aurima. Mele fai gira aga bereng avale horema. No fai gira aga moroi baba aha de deu. Na bason ga tanda fenau ya dae babo suno teima bazorugo. Baba banganda sawageleme vai bua de deu kema. Hada zito lama ohe tanda fenau. Baiza malawalangi ma baba obuloma tanda fenau ia dae. Oma sinda aga marongo daroma lima sito bali ewa aurima enosoma. Da hono gededema amolaga ke magehe hame andre. Ena so ura kanda aga bazima ke ande. Bato bali sulu bafandu fanagahe madaroma lima. To bali fangabelema baba malua soma sinda uga. Anda fevu zedana mama bukai serai rama. Badai zo aga Yesu keriso ufa bali baba aurima baheba nahia andre. Enonima sedena ufa kaki baba maema taroma lima andre. Baya be eba abele bafa atua. Badai Yesu no manganda da aga. Ya duhu. Irama iraina ira talifusan yo masih bakazo aya. Taromai lo walangi sito bali angin renua bazima ke ande. Tanggal 20 bawah Siwalu 2020 telu. Te hale moroi bazura zinune ene ngafulu afitu. Ayati sara irugi ziwalu. Imane badae. Keduka banune anda sinune umane. Yamu ebua ededenia keda lobalangi. Bayamu fahobu ita. Yamu fohaga babania keda. Ena aboto badededa niha. Ena aboto badededa niha bagulidane lala anda keu. Baena aboto badededa niha bairo bangorifi anda keu. Sanuno ya uga soiniha. Ya uga lobalangi. Sanuno ya uga doji soi. Somuso tede soiniha misa. Baso buah tede. Me ohe baba adele wanguhuku soi. Me fater soi niha misa. Sanuno ya uga soiniha ya uga lobalangi. Sanuno ya uga dozi soi. No ibe bairo buania tano. Ifahobua ita lobalangi. Lobalangi da andre. Ifahobua ita lobalangi. Bala ata ufi ia bala dane fefu. Irugi dae wobaso taromai lobalangi. Woba ita fefu. Yahobu. Merdeka. Bapak Ibu. Omuso dededa. Bazima eke ande. Masih suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. No iyowa ede dalobalangi. Baba neretede hewi sabau masinia bambanua soy Indonesia. Baba ngifae bazang usabu yuyaita. Uraso dedegu na lete faita bazang usabu yuyaita. Mungkin da zalua keda irugi maeke ande adalah famakau sileharumani bafa amarase. Na tarongo-rongo keda satua mefena bameginetes penjajahan
basoi Indonesia, ba oi simarasi, ba oi sangar-ngar niya fifu. Me fifu ngawal hadiah ia, ba harus sepengetahuan penjajah, ba fifu ngawal ni sedrata, ba harus ta seraka ke penjajah. Ya mira ama iraina ni omase ba kezoaya, na tahau ke tau sisi e bawa aurida zaman sana ita. Hadiah mana zino ifalua lo balangi bawa aurida ade. Hadiah mana zino tarasoi bawa aurida zaman sana ita wa omasi lo balangi fa ebua de lo balangi bawa aurida. Itu gu aboto badede da hebisa wa omasi lo balangi hebisa ba ebua de lo balangi bawa aurida. Fadu degu fa aurida ba fefu ngawala si cokoda tabali sumangi lo balang. Termasuk na aboto badede dawano campur tangan lo balangi bangi fa ya ita ba zango sabu yu ya ita. Itu makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 iwa pada atas rahmat Allah yang Maha Kuasa maka tercapailah kemerdekaan itu. Jadi tengah berwa apaden orang Indonesia pada saat itu. Bahkan tahu ketahui sisi melo dae, lihat senjata yang canggih sama kita, nggak ada kan? Hada bambu woi, badan ini ono kau koyai, ya kan? Fasu boira. Tapi tengah berwa beleda sebenarnya dah, tengah berwa padedap, tengah berwa canggih dah. Ba canggih senjata si cokoda. Tapi atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas berkat Tuhan, berwa ibu ada de lo balangi, berwa omasi lo balangi heda. Termasuk megeni baso salai goroisa. Ifatere da bisa ba omasi lo balangi bandaon lo Israeli memang ngare ira meso ira badane misrai bano irogo lo balangi da irege yeta ira badane misrai fa abele danga lo balangi tengah berwa padera iwai badalulala dania ba ada zalua muke ke ira menolaheta ira ba zango sabuyu ya ira muka ke ira na saya la tai ke Mose haba ye taraga badana Misrai marase daga balalada la ade soguna kema bala ade idana badana simate padahal sebenarnya oi tedede lo balangi enak mendewasakan diri ira ire kena tafai kita nia ba perjalanan bangsa Israel ade zalua Bapak Ibu auri mate ira badalulala ate darua zofeta ba dan kanan. Sakali te bahwa berba omasi lo balangi na tau sisi baba orida ke hebisa ba omasi lo balangi data zara baba orida hebisa ba ibu ada de lo balangi baba orida sebagai pribadi heba kesehatan da mau sehat ita abele ita hebisa ba omasi lo balangi balala halewuda no ifau lo balangi no ibana kizoguna keda hewi sabai buat de lo balangi babo ngapateda ba keluarga da ba daunoda semakin kita menyadari itu Bapak Ibu saudara-saudari ba dari mana mege bada ya sanuno ya uge soiniha ya uge lo balangi aboto badedeta wa no se buatete lo balangi adu dan ini tune zurazanuno zinuna ante bazimakan imane badai ya muebua edenia keda lo balangi na tahu kita terjemahkan nata terjemah secara bebas ya ba dadania ibu edenya jadi dia besar hati kepada kita tinggal berbapa deda tinggal wa atule datanefena lo balangi berba ibu ada de lo balangi berba omasininya karena kasih Allah
karena berkatnya yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, iwa badal ya mufahubu ita ya mufohaga babania kuda. Ifahubu ita balala derewada balala halewada bongi mama eku. Baywa badal menge imane ya mufohaga babania kuda. Hada kiluhannya dai ya mufohaga babania kuda. Yang mufohaga babania kuda sebenarnya itu ia mualaga kuda wanuturu lala melalui apa? Taromai lo balai. Dah balai lungu ita badai wa misito badai mege ena aboto badadani ha bagulidana lala andekeu. Na irongo daromali lo balangi ni ha ibe badadani ha itane ke badadani ha ifo aurifaga baba aurinia da haga lo balangi baba aurinia. Le aiku bage lungua. Le aiku baba atekiko. Ifo dodongo hadiah ni tegu lo balangi. Ba ifalua hadiah ia zomasi lo balangi. Ya. Ba iwa badana sa aboto badadani habairo bangurifi andekeu. Ya, tatu aboto badadada bangurifi. Keselamatan yang diberikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita tidak hanya dimerdekakan secara ya jasmani ya, tapi Tuhan memerdekakan kita secara rohani. Yefaita bazango sabuyu ya ita bagulidana ade ya penjajah. Tapi yefaita bazango sabuyu ya ita faurida ya ia hore ande. Dan itu melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dae nata osisia dae ya amira ama iraina ni omasia bakasoaya. Tatu itugu mangide-ngide ita tanufuna lo balan. Itugu aboto badadada hebisa bai buat dede lo balangi baba urida. Itugu talulu baurida to bali sumangi lo balangi. Tapi hana ini habagulidane wa asese lelai lalanda sawagel. Kenapa manusia, kenapa setiap orang tidak bisa bersyukur, tidak mau bersyukur. Le omasi ira malela falua bangada sawagel kalau balai. Apa masalahnya? Itaria da salua karena sifat manusia yang tidak pernah puas. Sifat manusia yang tidak pernah puas. Ni hasil pernah puas baba aurinia le ada sawagel itu. Sapa apa mana baba aurinia. No yang walaga jogunakannya lo balangi. No yang walaga keluarga siseki kanya lo balangi. No yang walaga daun kanya lo balangi. No yang walaga kesehatan kanya lo balangi. Bayi wa mana balewo tahu. Apa kanya tahu. Pasti orang ini tidak bisa bersyukur. Fa apa mana? Gabeto. Apa mana bawa urininya. Padu dede kuni hasi manedali le ada sawagel ke lobalangi. Ya. Leisu no lobalangi bazino alua baba urinia, bazino itema baba urinia. Sebenarnya hadiah zino itema da ha berwa aha ke de lobalangi. Tengah berwanu atule ya tanefena lobalangi. Jadi semakin orang tidak puas, merasa tidak cukup. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini tanda-tanda tidak bisa dan tidak mampu bersyukur kepada Tuhan. Leila ya ada sawagele kalau balangi. Wano se buate de lo balangi. Wano oya hobu-hobu lo balangi. Bawa urininya. Itu yang pertama. Yang kedua, hana apa tak ada sawagele kalau balangi. Itaria zalua baba urida. Sifat manusia yang selalu membandingkan diri dengan orang lain. Bafai gida nama daduli bahana pade ya wai wa kayunyali. Bayai mobilnya, bayai nomornya ibu si bay bahana irau tu ade ta ale. Le atule lo balangi ta bamanga dengar ai tahu tu. Mamai to bako sali ai. Bahana ilo balangi ade balai fangele moro yawa da bali.
Itari alu babaurida dahulu. Tak banding ke ita ibahana siga-siga dahulu. Bahana rodo ada bersika. Itari abu tak banding ke ita kena buta. Sehingga letai ada sawagel kalau balang. Wanoi buat dunia keda. Wano masih ya babaurida. Wanoi roro ke ita. Tak banding-banding kemana boleh kenapa? Apalagi nano yeli kenia TV si bohong, ma mobil si bohong, wah ini bahaya sui. Oh yeli kenia tahu sui. Bahana tahu tu apa ramana tahu tu ada dah suaya. Alai tahu tak orang yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Iya ada sawagel ke suaya tu. Ya. Itu ku fabalo ya bi kesuaya bu. Ai tewi no akhirnya terlui suno suaya ada saya. Lebih mengada-ngada tu saya fai kita tu ada marah-marah saya ba. Asi mana dah. Jadi orang yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ha. Iyo guna apa kata ena bai mangada sawagel ita kalau balangi. Hadiah zinangnya tafalua, tak ada sawagele soya, sawagele wada si maneda kondisigu, si maneda azino amolaga kegu, sawagele lo balangi meno ibwa de kegu, sawagele halewo sino ibwa basino amolaga kegu. Nah itu yang sebenarnya orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ibalia sumange lo balangi, gofu hadiah iya zino itemae. Baba auridinya. Bahagia nasa berbate baita anda sawagel kalau balangi zinota tema baba aurida. Berba oya tekanan baba auri. Oya sibai noro ba auri. Oya sibai kabuladud. Alilai ada sawagel kalau balangi banyak tekanan dalam hidup. Akhirnya stres ya. Baina nasa ikuasoya kekhawatiran. Sila na alua mahemol, bano yang kirai ko jangan-jangan mahal balazo ko mahemol dalah deui. Ba jangan-jangan dah tahun depan ba teki ko usaha ko. Sesuatu hal yang belum terjadi, bano khawatir ke saya. Leila yanda sawagel dania si sama-sama na oya tekanan baba aurinia, na oya beban ba aurinia. Da ba iwa tarumali benoro Yehova noro dadema badana-dana kenia ya sama gilala berarti ba onoro bapak ibu matola mi onoro to masalah gulidana da tibai ya sama-sama na tiba onoro ba pelayanan gudai abu amaif adua suaya tolo iya kan iya benar tiba tahu noro. Banyak sekali, belum lagi beban sama anak-anak, belum lagi ini dalam pekerjaan, belum lagi masalah keluarga, macam-macam masalah. Ay, tiba tahu noro, kuli kesuaya, lo balangi tolo rauto. Ya. Nah tahu noro sama na tabali feke bangerang-irada, stresita, letai lata suno lo balangi, letai lata anda sawagele ke lo balangi. Na ya mana ngawale jite sau baba aurida jite sau bada deda sama sana ita. Dah bazi makan sebenarnya itekankan keda bisa ina aboto bada deda wa umasi lo balangi baba aurida. Sekali lagi semakin kita menyadari berkat Tuhan sekecil apapun itu ini adalah berkat Tuhan. Semakin kita menyadari itu semakin kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, hadiah zinangia tafalua baba aurida melalui taromai lo balangi bazimakan. Penekanan sinangnya uwae sara ha ke lo balangi moroi fefu hadiah iya. Ha ke lo balangi moroi hobu. Le hadai badatobo. Ya. Anda kenia tafuli, kenia taadu, hadia mana zo masih ita, hadia mana zito bali ni era-erada, hadia mana zito bali ohita deda,
ada ke lobalangi. Hanya kepada Allah kita bergantung. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan bahwa aset sesungguhnya itu adalah kasih Allah. Oya aset mi Bapak Ibu, itu akan hilang. Tapi aset sesungguhnya itu adalah ketika kasih Allah selalu mengalir dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Ahori hilang aset tanah be, ahori hilang aset dana, ahori hilang aset dana be, romo hati mana. Bisa hilang itu Bapak Ibu. Bisa. Tapi asas sesungguhnya adalah kasih karunia daripada Tuhan. Dawa tamane tak ada kenia, fefu ngawale hadiah iya. Si dua bayi mamale babanuno lobalangi, me ebua si bayi de lobalangi baba urida. Bayi abubu, ya. Tetapi ena abela ita, ena bayi fare ita babanuno lobalangi. Hidup ini adalah kesempatan untuk memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi, bayi abu ita, bayi mundur, ya. Tetapi ena si dudu tak ada dege, babanuno lobalangi. Si telu terlalana ke lobalangi, ena sendra pangurifi. Data terlala daromali. Sino ifai makeda. Data of tao aurifaga baba aurida. Tafalua. Tengah samondongo mana ita. Tatu nano tao aurifaga baba aurida daromai lobalangi. Oroma iya baba buada. Oroma iya baba hededa. Oroma iya baba ria busada. Oroma iya bangabale hadiah iya nifaluada bongi bama. Anda ya mira mai na nyomasia ba kezoaya. Sakali te melalui tema bazima ke ande fefu soi manganda sawagele baba ibu adede lobalangi. Termasuk ya ita ta anda sawagele me ibu adede lobalangi baba aurida. Ya itolo ita lobalangi bada romalinia ande baya tobali hobu-hobu ke fefu. Ya duhu ni tane badede ya le moro bazura zinuna ene ngafulafitu ayati ene data idronga gelida babahasa nias 1 2 3 ya sanuno ya uge soiniha ya uge lobalangi sanuno ya uge dozi soy sakali te sanuno ya uge soiniha ya uge lobalangi sanuno ya uge dozi soy. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Mangadeita. O buah-buah si bayi dede ma'ama bazorugo. Menozui muhe de drauga ke mamoroi badaroma lima. Fasugi badede ma wasebuate de drauga baba urima. Wano oya hobu-hobu mesino amalaga ke masuaya. Tebai ma irai na iwa oyania. Da basi nangia masuno-suno de me bazorugo. Ma anda sawagele ngabala zino amalaga ke ma. Heta badede ma ena Baiso badade maba ale puas bazino matema. Ena ima anda sawagele bazino amalaga kema. Eta badade ma wo banding-banding ke ya aga baniha be. Melua-luania dania areu da aga babanganda sawagele tande fenau. Ea ma bazorugo botoki badade ma wahaka umoroi fefu ngabale hadiah iya. Baha ya uga mana ni suno gete-gete bara. Sawagele daroma lima ande ama baya to bali asulu bafandu fenagahima. Bade Yesu no manganda da aga yaduhu.
Io ita fefu, data fau gelida, baba maduhu famati ni hakeriso, endonga lida. Ia o mamati kolwalangi ama sila ambe fabele, sombei banua siawa awedan. Ia o mamati kele soaya ya ita, ono lo walangi siasa mesa, ni tema nania Maria kegeheha niamunia. Ono no alave ia, no manage huku ia barembava findio filato, no te forefa ia, ma te balako no me ia bambanua ni ato, no maoso ia moroi bangai mate, meno irugi telunga luo, no manahai ia, me bazorugo, dumadao bagambele lo walangi ama sila ambe fabele. Io tarai da mangabulia dania, babang hukunia sauri ave zinomate. Ia o mamati kegeheha nia niamuni, bau fatia sambuan banua nia niamuni. Ke punia keriso, fa usaniha, fahore, ba mau somboto di mate, ba fa auri sila aitu, ya duhu mudadau. Ia daa tafuli tapunodongo fasumangita kelualangi melalui kor meroi ba lingkungan 5. Kepada
Ia data penundong ganggu makata bambanuan ni keriso ni sampai ke majelis. Badai Majelis BNKP Jemaah Jakarta, maowai ami fefu, ya ahowu. Ya sowawa tede ita we abai, bawa sumangeta, kezoaya mahe ande, tera-tera nda talifu sema sawena moi bagosali ande, awe nda talifu sema si soba nomo zamesana. Ni dena-denada, bawa ngunda sida, bawa nunoda lowalangi bazi mahe ande, ya tobali dela hovu-hovu ba fangarova matida kezoaya. Sangai halewe baluo minggu 27 Agustus 2023 huhuo sebuah oleh Bapak Pendeta Amonita Waru STH, Ibu Pendeta Amonita Waru STH, agende oleh Ibu Ina Cassandra Jenratu. Agende ni ogunae ibadah kreatif komper, lini ogunae bahasa Indonesia. Persiapan ibadah mufalua baluo Kamis, bezi feleziwawe, baruang gereja BNKP Jemaah Jakarta. Sangai halewe ba Komisi Pelayanan Anak bangaluo Minggu 27 Agustus 2023 tola mufaigi bawarta jemaat. Komisi Remaja dan Pemuda mufuli muombakae wa kegiatan olahraga badminton Kamis. Komisi Remaja dan Pemuda tevalua maheande Minggu 20 Agustus 2023 bezi feleene wib ofeta feleziwa wib bagor lapangan Bulog Kelapa Gading. Mututena fefu ndoto-ndoto Komisi Remaja dan Pemuda si terotede we fao balala halewe ande. Anggo makata ande no salahi zura vogaoni. Muombakae kegiatan lomba Komisi Remaja dan Pemuda Bawa Neretede HUT Republik Indonesia ke-78 tevalua bangaluo Minggu 27 Agustus 2023 eva te asivai ibadah ya ia dae football competition peserta Komisi Remaja dan Pemuda dan Komisi Bapa, make up competition and beauty class peserta Komisi Remaja dan Pemuda. Anda beredae nasozie dena fau ba perlombaan ande tola tefasurae dei henda pengurus Komisi Remaja dan Pemuda. Komisi Perempuan mumbakae wa mufalua famamaha sekolah wanuna Komisi Perempuan maehe ande Minggu 20 Agustus 2023 eva tiasivai ibadah mutetena fefu ndoto-ndoto Komisi Perempuan si terotede we fau balala halewe ande angomba kata ande no salahi zura vogaoni. Komisi Lansia muombakae sekolah bangande Komisi Lansia tevalua bangaluo Zumaha 25 Agustus 2023 bezi feleene 30 wib secara daring atau Zoom meeting. Sangai angirenua Bapak Pendeta Adieli Laia STH mutetena fefu ndoto-ndoto Komisi Lansia si terotede we fau bazekola bangande ande angomba kata ande no salahi zura vogaoni. Panitia perayaan hari-hari besar gerejawi mufuli muombakae sanandesa balala halewe ba menehi soguna bahwa malua perayaan Natal BNKP Jemaah Jakarta tahun 2023 ande beredae teumbakae kedah fefu wa panitia perayaan hari-hari besar gerejawi mamalua bazar bangaluo Minggu 27 Agustus 2023 Aifatia siwai ibadah
balantai dasar gedung gereja mutetena enau siterote de itafefu bava nu deheni lala halewe ande. Katekisasi sidi mufuli mumbakae ba sekolahnya aro tahun ajaran 2023-2024 te bertaige bangalo minggu 27 Agustus 2023 secara tatap muka ba gedung gereja BNKP Jemaah Jakarta ba maehe ande minggu 20 Agustus 2023 te umbakae ba mufalua walukatasa BPMJ gurunya aroe satuan dauno fauma irauno sifau bazekolanya aroe aefate asivai ibadah. Sosialisasi persembahan tahunan jemaat modane-dane muroi bas standar pelayanan BNKP Jakarta lampiran 1 tanggal 26 Mei 2000 Afeleziwa gange tula sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta tanggal 24 April 2022 nomor 2.11 tentang pendataan warga jemaat fauma gange tula sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta meluo minggu Fele 2 Agustus 2023 waya ia dae te umbakae bambanuan yake riso wa boi olifu ita wa maema ame elandevi bazi samusana ke satuan yake riso lingkungan mazui ke bendahara jemaat mutetena enae siterotede ita fefu bapa maema sumange fasembatada ke lowalangi. Pengkhotbah pada hari Minggu 27 Agustus 2023 mumbakae wabangaluo Minggu 27 Agustus 2023 sangayu hosebua ba BNKP Jemaah Jakarta ia dae pendeta Amonita Warubu STH ya itolo lowalangi babangai lala halewe baya tobali dela hobu-hobu. Pelayanan pendeta jemaat modane-dane moroi bazura BPMR 45 BNKP nomor sekian tanggal siwa Agustus 2023 perihal surat penugasan ande beredae ti umbakae babangaluo minggu 27 Agustus 2023 Bapak Pendeta Adieli Laya STH tefataro bangai halewe agende ba ibadah peresmian BNKP Jemaat persiapan Balikpapan yaitu lolo walangi babangai lala halewe baya tobali dela hobu-hobu. Calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta modane-dane moroi bagange tula sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengaluo minggu Fele 2 Agustus 2023 waya ia dae te umbakae bambanuan niha keriso wa bangaluo minggu 10 September 2023 muhale-hale peresmian calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta atau Bali Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta. Wau wasembata. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini periode 11 Agustus 2023 sampai 18 Agustus 2023. Total penerimaan faebua Fele 2 juta 680.000 awalungotu rupiah. Total pengeluaran faebua 24 juta 24.635 rupiah. Saldo akhir kas per 18 Agustus 2023 faebua otu 5 juta 780.000 rupiah. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta maanda sawagele kendatali fuse sinoma maema sumange fasembata ya sitedou wa umasi lowalangi kera tali fuse maafefu bahalewe baba pangumbat baba wongambatu.
sanera tede luo wa atumbu ioroi fele eva irugi 20 Agustus 2023 fa ato 20 niha badai majelis mafaema ya ahovu wanera tede luo wa atumbu ya ifahovu abi lovalangi onaneta gangombakata Komisi Remaja dan Pemuda Muombakae sekolah banganda Komisi Remaja dan Pemuda Tefalua Bangaluo 1 26 Agustus 2023 bezi Felewitu Wip Bagedung Gereja BNKP Jemaah Jakarta Sangaya Ngerenua Ibu Pendeta Lili Serjaya Reva STH Mututena Fefundo Tondoto Komisi Remaja dan Pemuda Siteroute Dewe Fau Bazekola Banganda Ande Angum Bakata Ande No Salahi Zura Vogauni Berita kelahiran Muombakae Wano tumbu dauno kedua moroi ba keluarga Bapak Ama Inageren Bawa Menevi Meluo hari Sabtu tanggal Feleziwa Agustus 2023 Bezi 20 telungafulu wib Ba klinik Eko Fitriani Rasunasai Tangerang Kota Ibu dan anak dalam keadaan sehat Angombakata PA Lingkungan 1 Muombakae Pangaluo Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Bezi Fatanovi Nahia Bagedung Yafet lantai 3 Mufalua PA Lingkungan 1 Mutetena Wafefundo Tondoto Lingkungan 1 Siterotede Weamei ba PA Ande Angombakata da Bano Salahi Vogauni Ni baso seromaeke tola mufaigi bawarta jemaat sawagele manuna ita moroi bamuku zinuno telungotu atongo flaene ayatisara ba 2 Dama asumo daun Dama asumo dauge Mengadeita Yehova loba lagi ma aman zoaga Yesu Keriso si fau musodede mafuli mu au tane fenau mande sawagele me obo de ma babe aso matane fenau ba ziu lebongi ande nobe ke mababele baba nuno tema bazorugo baba banganda sawageleu fefunga wale zino amolaga ke ma baba ori ma bongi ma ke ada ezito lama oi ke soaya ma dena moro baba aha ke dedeme wa otema oto balis sumangi siseki sumangi somo watana fenau Lemendua mana-mana sawagele daro maliu sino efarongo gehema baba masugi badede ma wase buate de drauge sila ai tu hobu me baba aurima
bada wasinangia masu non rauga bama anda sawagele da mafifu bama dena taruma liu sino faima kema le olifun raga to bali sulu bafandu fanaga hema to bali fangabele ma baba malu asomasi dauga ya malo balangi ma sawagele kemayaga soi Indonesia gei menotola efanda aga bazong sabu yu ya aga no materete ma baramigu ande bairugi bazima ke ande zui ma fasugi badade ma bama ande sawagele uda idudu babelebe wate efanda aga bazong sabu yu ya aga ya penjajahan baina esoi ma Indonesia si dudu faluka hobu ya sohau dedendaga baso Indonesia ande ena fahu zamater yaga baina ma isi kemerdekaan andre ma falua hadiah zifaudu bazo masi da uga ya malo balangi ma bazo rugo si manai wai tanah fenau Banwau ni akiriso bay sebuah jemaat BNKP Jakarta. Satu abang daun no ira, go fue zaman so ira, bayau ga mana jondoroga basoku baloya ira, yau ga na berabongi bama eke, omusoy dedera timbaga ngawala de ala, fau keluarga fo ngambatera, fau alewera, bazugi badadera, wala fangorifi badana babangorifi ya ira bagulidana bayro de Yesu ande lemendo amana ama fefunga wala zito bali abula de dera baya uga ebo kailala bazo tarain da uga mawe dana benau nadali fusa ira satu ama sino sobana ia bama kau abang abala weke faati bai bai mamale daw go ondasi ramoro baba ahak de dew lemendo manaji soba na ya zo fuke ya dai baru masakit itara de ma bapa amahans jenrate me baga tengalu osi no matalu iban no faluka ya ba ati baim boto banga vale ke sino faluka bale fa bale maso aya damatu ma tutuna tanda fenau ba mafuli ke ena fazawa dango sabele baba made ke sino so bamboto nia baba mazawa ba fefu ngabale obat-obatan ngabale dalu-dalu awon da dokter sutangani ya iya baya uga fahu ba fadu de mabazile arasi bai beken ya ba abele tola mangabuli banomo ba tola abele ia mangabuli bale mamale mafuli kita nevenau da talifusa ira satu ama sinoso baba atibai bapa ama Devi bapa amarista bapa ama Helen bai tebula dra uga baba ngondasi ya ira baba ngomusoy de raiwai tebai botora aya uga na bera foto tenafo ira baba ngabale ba atibaira aro ba matira soaya si mana to tanda fenau pemulihan bapa ketua BPMJ bapa ama Yovita Bafadu de masuk ayah, ba sempurnakan kesehatannya, ebeknya ba abele si bohong, fungabale ba makau sinoso ba motonia, bafadu de mabade juga Yesu Kristo, fa bali ba aru ba motonia da fefu. Si mana mafulitan fenau, bapa ama Grace, bapa ama Noni, bapa ama Keiko, bagofi hanya mana nasazi le iterete dema babangande baji so baba ate bai yau ga pulihkan ira so aya ebe ke raba abele ebe ke kesehatan foto tenafe ira wahaya uga doto se buah sama deve kera ya malo balangi ma iterete dema mangane daga salai zino manerete de ulang tahun bar mingguan de no do de fira ba fahu ira ba musoy ededera go fuade ya go hita ededera so aya ba na be tebulen ra uga fau aberabongi bama si mana uto tanda fenau
Mga bala kegiatan pelayanan berjemaat andre. Ini falua bar minggu andre, bahe minggu fenama, baya uga efau efo fa belen raga irae nonima, ba efe hulu de depan wau. Ena siasara-sara tededa aga, baba ngai lalah lewande baba banduno, taime ba zorugo. Si mana uto tanda fenau gei, sondrenya yaga ba BNKP, yotarai BPMS, BPMS, irugi resor bahe ba jemaat-jemaat misa, be mana ba beleba fatwa tua, baba ngai haleweme. Ia malu balangi mabazorugo, si mana uto tanda fenau keluarga gei sino, molaga buala setiba yang molaga ni agulidana ya baba atumudauno. Padu dedema wa efau buan rauno andre, ba ena etimbaga bangabale mamakau abangabale veke, efau bua zatuara, ena etola la tuturu lala bandauno andre sino molaga hera. Ya malu balangi ma si manegai uto tanda fenau, wasembata sino lau buloi banwau basi ke ande. Bahe bare minggu ande sino matalui. Tanda bala orifu irabai buat dedeu soaya hobu me. Bala fuli tanda fenau. Bayau ga tema ega meela ande. Ya to bali ame ela siseki ame ela somohua. To bali fanundeheni nala lewa bapelayanan ba jemaat ade. Baya suleni hobu mekera. Babotora banosora aba bangabale halewera. Bandau nor aba bangabale go hita de rama fifu. Sawagele amalo balangi mabazorugo. Bazi maifte fabalinda aga. Mangabulinda aga banomoma zamesana. Panasok kegiatan nasa bagereja ade dania. Ba etoloni da aga. Panonote asibai fefu. Ba mangabuliga banomo roroga kubaloi. Pasau ga banahia masih fau buah dede. Sawagele amalo balangi mabazorugo. No manganda da aga badai lo balangi ama. Badai nono Yesu Keriso babadai gehe ani amoni edong alida. E ama ke masih soba zorugo. Ya ti amoni edeu. Ya to bali banua fefu niha. Ya iterzo masih da uge. Ul simane bazorugo ya simane gai ba ulidane. Masri ki ma ke be ke mama ke ande. Bai fa ke ma hore masih mane fangi fa ma. Salah bazi basala ba ke ma. Bayo henda aga mana naiga. Eva ega bazi leseki. Meyau ga zama terban wau. Baso ke fabel. Abla ke mirugi sila aitu. Ya duhu. Meyang abuli si fau dede. Ya to bali ami sama dua keriso. Basa nau ele baba sendata bahor. Basa rotede baba netena fa auri sila aitu. Bami tema hobu. Ya mu fau ami lo balangi amu roroga ami. Ya mu fau agam babania kami ya mu ebua ededenia kami. Ya mu fale baharnia kami. Bayamu be bahau dede kami. Io tarai da irugi getewa ara. Ya duhu. Oh he manada nagu asara.
Ya Tuhan. Salam. Yahobu. Merdeka.